NS30 keceleng atwar pi ave kiru tu keselamamen pentaka ka chupangli makoy kiklan. Dongkamokam irrigation IB along All Assam Journalists Association ame kangni. Plikirapli angdeng Karbi Youth Festival Catalan along 2018 abaha Jakwe Asong NGO pen ketom angdeng Miss KYF Nesen pen pachumpon. Kardom nili Karbi birta thanbang thare harmony be non birtang ton pen arjikta. NS30 keceleng atwar pi ave kiru tu keselamamen pen tangka ka chupanglim. Ave kiru tu keselok chikloi jona pijong hengno lablo. Karbi anglong ave kiru tu keselamamen pen ongdung atangka ka panglim aputhak nili tungkat news apherang ke pen birta nangpale. Sai kam pen ke claim ke dam asai do ansita me kam ke claim klepin pen ke chupanglim ka pawir jila pen ingchir jira samarang ri ka paman jia phanpura vote ke ha mai BJP racharya song tum pen pachetaklo sita me pinyar ne lang litum taripon pen ke chupanglim pen ajok un epin lang pusi pen ar ham phang song la pen ongjong rat tum pen ningjirinti la song putharat la pen aswa song ja tum pen pherang kyang no karing jalam the arjuik sina 35 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নগাঁৱৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ যদিও এই ৰাস্তাটোৱে মণিপুৰলৈকে গাড়ী যায় কিন্তু এই ৰাস্তাটো যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয় আজি বনোৱা একমাহ নহওঁতে যদি চপৰে এৰাই যায় গতিকে ইয়াত কিমান যে দুৰ্নীতি হৈছে এইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰি গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিমানে জিৰ' টলাৰেঞ্চ কওক কিয়ে নকওক সেইটো তেওঁলোকৰ কথা অকল মুখেদি ক'লে নহ'ব কাম কৰি দেখুৱাওক অতি সোনকালে দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক তেওঁক ব্লেকলিষ্টেড কৰি দেখুৱাওক তেতিয়া আমি গম পাম যে শূন্য সহনশীলতা ব্যৱস্থা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে লৈছে দেখিছে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো যিটো চফা কৰিছে এইটো নগাঁও ডিমাপুৰলৈ যোৱা এটা 36 নেশ্যনেল হাইৱে ৰোড এই যিটো মেৰামতি যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰে যিটো কাম কৰিছে RBK কোম্পানী এটা কৰিছিলে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তথা দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰখনে যিটো পৰিৱৰ্তন আমি চৰকাৰ কৰিম বুলি অসমৰ শাসনভাৰ লৈছিলে অসমলৈ আহিছিলে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যে তেখেতসকলে দুৰ্নীতিটো ক্ৰমান্বয়ে কিছু আকৌ অলপ বাঢ়া যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে এই ৰাস্তাটো যিটো চফা কৰি গৈছে গতিকে এইটো আমি এইটো তথা আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ পৰিমল চক্ৰৱৰ্তী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে এই ৰাস্তাটো সোনকালে উচিত তদন্ত কৰি যে এটা বিহিত ব্যৱস্থা লয় আৰু বহিৰাগত যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰ এই কামটো কৰিছে এই তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লৈ এই ৰাস্তাটো পুনৰ যাতে ভাল এটা দিশত যাতে ভালদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰি ভালদৰে ৰাইজে অহা যোৱা কৰাত এটা ভাল সুস্থ সবল ৰাস্তা কৰি তোলে আৰু ইয়াত যিহেতু সহকাৰী ইয়াত চলি থাকে যিহেতু নগাঁও ডিমাপুৰ যোৱা ৰাস্তা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জেগাত এনেকৈ হৈছে গতিকে আমি বকৰীয়াঘাট আমি সচেতন যুৱক হিচাপে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি মহোদয়ৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ West Karbi Anglong District Dongkamokam Irrigation IB along Pini Thangthang Nipa Inko Arni Hini Angdeng All Assam Journalists Association Ameke Padopon Abirta Card News Apherangke Jason Hipen Birta Nangpale Labang so mai long alhui sarpo man pen All Assam Journalists Association Central Committee mai pu Pankaj Kumar Nachetongdun Anparta Dehin Rimbang Mintu Kumar Hemrod Nogong Press Club pen Chandan Jyoti Bora Hojai Press Club Hachunbang Pranab Sharma Karbi Students Association mai pu Samson Teron pen Chenglok pen Anatum Chetongdun Rinti Plikirapli angdeng Karbi Youth Festival Catalan pen pachetondun si Jakwe Asong NGO tumpen 2018 anikan abaha ketom angdeng Miss KYF Kachepatia Birta Card News along Birta Nangpale Jakwe Asong NGO kapatir P3rd Miss KYF 2018 Kachepatia long Chengsia nong e Hunmili Tisopi first runners up Katharina Tisopi la pen second runners up Kointa Timung Piatumsi nong e Chipalong dunlo Laswang Bong pen best photogenic Malin Tisopi best personality Sobita Teron Pila pen best costume Devika Kiling Piatumsi Chipalong dunlo nong e Kipia Mai long Karbi Anglong Autonomous Council Yemrup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council MEC Atumlun Singh Teron Prabhat Chandro Taro Pabitra Rong Pila pen BJP East Karbi Anglong District Yuwa Morcha Secretary Harlong bi ingtia tumpen danglok pinaan ke theke dinga raratum chitongdon renti non malam so apor phan dhina phaman birtamu ington ponik sina
Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. Amlapati, DIFU 782460, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi ji tham bom lo. Mangi pray to do lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahayala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD extra safe bar lage texer a technical atum pensi mesena factory along selampon lo la si Tata Tiscon SD bar ke kaita extra safe lo Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mopi putat bertalang mangtulo. Cirikendeng blok pitch iki parlo angkang kilometer krip hoso se cirikendeng ben kahelo sompueng mujeng melong po hawar along pangrumpet pen rong trokdo. Kadokawe don pharo please se arada somaratum pan cirikendeng BPSC ke parlo kermi sub center along ANM atum pensi anen kanwang mate kaiketa dambom pen osomaratum pan ingprim do wai hai hu ke rong bom ahut kisung alam rong arada tumpen birtanang pale. Alang litum pen kisung ki pholam ka jathana tengke nilitum ke ram ke bang habit haram pena kisung chotkali langroi langjing along dolong kawila pen towar kawi pena jok sung pik anlo jasamet barla por hutlote nurse atum bike ke ponta sung krung langroi along check up pen ke don roi pensi ke kap nang la so jok ahut pen nurse atum langroi along ka chingkoita aphong do olu pusi chethan la sila hai langroi along dolong kalite kalwart tami propjin pen nang salam pi pusonte ke ram ke bang joy ke pusi alang litum pen chethan la se munit atum ke madu ta tawar ke akinang sot la
je Karbi Anglong Autonomous Council along kechari ke theke dinga tuma phan towar na kislam PG phan chuningri pusi harak kedo arar tum pherang kano ningjerinti Baithai Langso Police Station angkang thangthani phai Crisir Cap Arni Tengra Langso Ausopi aphan inut Sanjit Biswas che Parjansi Sibit Biswas Kenep Kanghu Abirta Card News Ferang ke Jesoning Ipen Birta Nangpale Kedam tang thang thang ni phai Great Truck Arni Tengra Langso Mekar Sarthe Teron Lapen Kadom Rong Phar Pia Sopi Jure Teron Pi Atak Great Truck Ausopi aphan Silent Biswas Lapen Gori Biswas Asopok Sanjit Biswas che Parjan Sibit Biswas Nep ing Hudanamat Patu Joy Posi Birta Long Laswa Jok thang thang ni phai Crisir Cap Arni Baithai Langso Police Station along Lam Hoi Pidam Lo Lam Hoi ki Pia Lo along Kitoka Tengke Kedam tang thang thang ni phai Great Truck Arni si Jure Teron Pia phan Kenep Kanghu Pusi Pachini Kenep Kanghu Lapen ki Patu Joy Otlang No Bangphu Sanjit Biswas che Parjan Sibit Biswas ke inut apiso ke dotang abang pulo putak pachini Jua শুক্ৰবাৰে 16 তাৰিখে মোৰ বুটিয়া ছোৱালী বা মোৰ ভাইৰ ছোৱালী সিবিত বিশ্বাসে ৰাতিৰ 11:12 মান পাছত সময়ত কিডন্যাপ কৰি লৈ গৈছে আজিলৈকে এই মোৰ বুটিয়া ছোৱালী বা মোৰ ভাইৰ ছোৱালী আজিলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে থানাৰ পৰা এতিয়া সোনকালে বাইটি হিগ্ৰে আনিবৰ কাৰণে আমি থানাত জনাই দিছো এয়া মোৰ ভাই আৰু মোৰ ভাই বুৱাৰী ছোৱালীটো 16 বছৰৰ ছোৱালী তাৰ নাম হ'ল জিৰেট তেৰনপি Birta Bangal Pansington Poniglo Lang Igbom Thakat News China Dumi Thangme Kurwangthu